ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasil District ka Kongsi Kharkongor harangkat ka jingyodon lang ba Pius Marwen MLA MDC ka Ranikor Constituency kala penlong ya ka jingyalang kumno ban penkre namta ka jingpang COVID-19 hakani kasingi laidon rengkadru ba HS Dingdo SDO Ranikor Civil Subdivision Dr. F. Lartang DMHO Dr. P. Warjiri Medical and Health Officer ba G. Marbo BDO Ranikor Civil Subdivision Bat Upaim Nyandro Simyong Kahima Mahram layo ban penlong ya kani ka jing yalang harangkat ka jing ya don lang imentri shnong kinong yalam niam ki doktor bat ki officer jong ka Ranikor Civil Subdivision ha multi facility center hakabalayo panyathir bat ai jingmut nakumta kumno ban job ya uni uknyang jingpang haba ai jingkren hakani kasingi nakaliang jongka Deputy Commissioner kumjuru nakaliang ba Pius kila kerpat jur ya kinong yalam shnong kinong yalam niam bakin ai ka jingye trelang nakumta ban pensuthu ya ki ba bakin wan shakmat ban ai ya u injektika amar kumbakalong menta Karanikor Civil Subdivision kaduna shibun hakabe dei bat ka jing ai tika bat ka jing ai tika kanang kotang kumba arpusan persen bat le se kani kala ban don jingma hadin habut lada uni uknyang Jepang uwan ban kruwet hak bentah kabalai benta ngide ban ngimde ban omba ka jingete uni virus kan dei tangna kadyang jong kishnong ni ki sarkar ni ki officers ki dalam office ni ki health department na shukwa ban ong yapli bakan ni jingele barak fat ni ngide ban yele ngide ban ya snok tilang ri dengi ple kunta di ngipet kene ka jingpang kan sa bang lo dengi hakini kisnihi di banwan nilaban yele jingpang ditang dan nilaban ai inject namar ba kumbala nilang tephi bagi brio ki bala ai inject de wadda ki yo ini jingpang mo Jingpang unum yo trei jubor ko met juki isyong ta hayen to ka shposi de kan bade bat kila ban resume ya kan normal life juki tinggal ngaketu ba ngihap bersyariat ya kata jingada badai tahu menjadi abang apet kaki tv kita tahu di bahe iyo badai tahu di vaksin ni hakwe kiri mentah madong dari football European abang ipet baru kibriu cari Europe bon kibriu informasi bon kibriu lada stadium makir dong corona tambah kilomba nak kalian kejuki kila depai kalau cek kiru kipong bongkal corona andre kata salah jinyada kumbang itit hiu bagi kembali yang kiru pada hitam di vaksin bola bernyata kata nak kalian kejuki nak kalian dengar mii ri